11. izdanje Liburnija film festivala Hrvatskog dokumentarnog filma koji se tradicionalno održava krajem kolovoza u Lučici i u Ičićima na otvorenoj pozornici, donosi pregršt novosti. Između ostalog čak 25 filmova u 5 dana, dakle ove godine program smo produžili za jedan cijeli dan, nulti dan, utorak 27. kolovoza, donosi izdvojeni regionalni program. Jako su nam važni u stvari lokalni autori. Mi lokalnim autorima zovemo sve što je došlo s Kvarnera, odnosno Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske, Istarske. I super nam je u stvari da ove godine u konkurenciji imamo 3 filma, a onda izvan konkurencije, odnosno u konkurenciji za regionalnu nagradu još 3 filma. Jedno od toga je i svjetska premijera Barbare Babačić, Riječkog filmaktiva. Ove godine po prvi put imamo i nagradu za najbolji regionalni film uz cijeli niz drugih nagrada, takozvanih stručnih nagrada, uz uobičajene nagrade stručnog žirija i nagradu publike. Dokumentarni film je u stvari timski rad, puno više nego igrani film, neki drugi filmovi, i da su negdje oni koji su također zaslužni za uspjeh nekog dokumentarnog filma zapostavljeni. Uveli smo nagrade osim za najboljeg redatelja, što je novo, također nagradu za najboljeg snimatelja, montažera i nagradu za najbolji sound design. Aktivirali smo ponovno edukacijski program, predavanja i radionice. Film Aktiviraj Start će imati 2 radionice. Ono što nam je posebno drago u stvari Boris Mitić, jedan od najuspješnijih srpskih redatelja, će imati svoj masterclass, odnosno predavanje, koji se u stvari bavi demistifikacijom industrije dokumentarnog filma, gdje on u stvari na vrlo duhovit način objašnjava kako je on sam radio svoje filme. On će imati svoje predavanje u Burinu u četvrtak 29. u 5 sati i stvarno ja mislim da bi bilo loše da neko to propusti. Mi smo prošle godine krenuli u nekakav eksperiment koji širimo svake godine sve više, a to je da hrvatski film promoviramo tako da kod nas u Lučicu, odnosno u Ičiće, zovemo festivalske programere, festivalske direktori i distributere iz regije. I stalo nam je u stvari da recimo za 2 do 3 godine ovdje imamo barem 30 programera iz Europe i da u stvari hrvatski film se širi na taj način. Deseti LFF mi je ostao upečatljiv prvo po filmovima koje sam tamo vidjela, u stvari prvo po ljudima koje sam upoznala ovdje na LFF-u i jedva sam čekala, godine brzo prolazi, tako da me evo i na 11. Dolazim iz Podgorice, organizujemo Međunarodni festival dokumentarnog filma u Podgorici i rado izaberemo hrvatske dokumentarce koje ovdje vidimo na Liburnija film festivalu. Željka Sukova je prošle godine bila žiri, to jest ove godine bila žiri na 4. Telekomanda Hillfestu, a prethodne godine njen film Marin je pobjedio u regionalnoj selekciji. I upoznala sam da još. Morena Komljenović je ove godine također prikazala film kod nas i bila u gostima. Tako, nadam se da i vama lijepo kao i meni kad dođete kod nas.
11. Liburnija Film Festival obilježen je izuzetno širokom, brojnom i snažnom podrškom lokalne zajednice. Posebno bismo izdvojili Burinu koji se pojavljuje kao rezervno mjesto, dakle u slučaju kiše. Projekcije se više ne sele u Opatiju, već neposredno iznad Lučice u kojoj je osiguran prostor za neometano gledanje filmova i u slučaju vremenskih nepogoda. Ono što je možda važno spomenuti i pozvati sve gledatelje i gledateljice da pogledaju taj bogati filmski program na www.liburnijafilmfestival.com. Uobičajeno je da je ulaz na sve projekcije i sva događanja tijekom festivala besplatan, a treba spomenuti da će tijekom festivala nastupiti dva poznata benda koja bi trebala obogatiti glazbeni program festivala. U srijedu nastupa grupa Repetitor, a u subotu grupa Sadmas. Prvo je važno da se prave dokumentarci. Mi u Crnoj Gori imamo problem da ih nemamo toliko, produkcijski kao vi ovdje u Hrvatskoj. Ali evo već, četvrti Underhill Fest, ove godine smo imali 3 dokumentarca crnogorska, tako da se nadamo da smo mi bili ti koji smo motivisali te reditelje da su uzeli kamere i snimili film o nekoj ideji koja ih jako zanima, ličnost i pojavi. A mislim da i ljudima malo dosadilo to blockbuster i da više vole čuti neku priču koja je onako lična, istinita i da je to u stvari taj trenutak koji se događa uhvaćen okom kamere. Dokumentarni film je život, dokumentarni film je nešto što ljudi osjećaju kao svoje, poistovjećuju se s tim stvarnim likovima i naravno koliko je redatelj ili redateljica, koliko su vješti, u stvari tu magiju negdje prenose s filmskog platna u našu Lučicu, a nama je drago u stvari da možemo biti nekakav medij koji prenosi tu magiju između jednog i drugog.